uyidlile ukuhlaza ungayibulali ngenxa yezinto ongenazo kodwa i-expect abantu kuwe awunikizwa abanye bathola ama-families abasakwazi ukubathi cha namhlanje imali anginayo ngoba uyaziwa uma ithushuka nje umzimba okhala imali namhlanje Nkosi yami anginayo bathi awunama nguyasicija siphi imali wena uyabonakala uyacebezela nemali cha anginayo imali namhlanje abantu musu ukubanika lokho aba-expecte kuwe banike lokho nakho lokho enike-expectile anginakho kodwa lokho enginakho nginika khona unani Petro noJohane bathi into esinayo sinegama likaJesu sicela ukumnika igama likaJesu base bethi sukumozi la ngicabanga ukuthi wayengakufundile ukuhamba wayengasakufuni wayengasakufuni ukuhamba because ukuba ishosha yikho basekumphilisa ukuthi umuntu uyahlala esimeni esibhedayo agcina sewumshumayeli wesimo esibhedayo wena wekhozi uma ufika ukuthi lo muntu wayeshumayela into ebhedayo athi hawe bafowethu kuyakhonzeka nje noma umuntu esosizini uthi yabona ukuthi lo muntu ushumayela into wrong usehlupheke wazokujwayela ukuhlupheka edume nganqandwa uzokhulisa abanye abashumayeli ngaphansi kwakhe abashumayeli ukuhlupheka ngoba usehlupheke kakhulu wazi wa-accept ukuthi uyahlupheka somebody shout amen. Bathi isiliva negolide asinalo kodwa sifuna ukukunika lokho esiyani ngoba lokho esikunika khona lokho kungasipheleli ukasokwenza akusipheleli khona lokho akusipheleli igama likabani ngishongo mvusa ngo-12 ebusuku likhona amen